Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position and your tray table is stowed. Thank you. Машина рaftesi dedesi. Ora, просто даже здесь, да. Сложно как мебель. Está bem, güey. Evet, da teja okey. Evet, teja okey. Bueno, te già di desti? Dacia che io hanno due buoi Poco staro. Aeroport sofrası baktım. O ayrı.
да. Yuaz bolla. Он на усах представил. Жена бара. Kapıdan. Evet, Tacikistan var.